Welcome again to my channel Uburyo TV guys. Ku bakunzi ba platform ya WinTab ndetse nawe niba utari bwatangire iyi platform, reka nkubwire ngo iyi WinTab ufungura video hanyuma bakaguha bonus mu ma USDT, aho buri video igenda ifata amasegonda 38 guys. Ngira ngo ibitwara bibabwiye cyane. Ahandi ni kuri WinTab dashboard yayo, murabona ko balance yanjye maze kugeraho 72 n'ibice 27. Ahangaha rero kuba wemerewe kubikuza ugeze kuri 80 ndetse n'ijana bitewe n'uburyo uri bubikuzemo. Ahangaha iyi WinTab platform akarusho kayo, iyo utumiye umuntu baguha 1 USDT ndetse wa wundi winjiye mushya agahabwa ama USDT 5. Nta kindi rero, murabona ko hano handitse watch entertaining videos and earning. Hano urareba izi video ziba zashyizweho hanyuma ukabasha kwinjiza. Uko ufunguye video niko ugenda ugeninga ama USDT. Reka dufungure nk'iyi video ya gatatu tuyirebe, hanyuma aya ma USDT ahari nayo babashe kuyaduha. Hano ufungura video bakamamaza cyangwa se ukanareba ibyo barimo kwamamaza, hanyuma byagera ku masegonda 38 video ibibaye complete. Yes guys, murabona ko video yacu ibaye complete. Icyo ukora uraza ugakora hano handitse complete kugira ngo uyisevinge cyangwa se ugaragaze ko iyo video umaze kuba wayireba. Hanyuma iyo imaze kwidownloadinga birikora, wowe urategereza birikora, urascrollinga uzi urebe ko yabaye success. Murabona ko successful completed, you receive $0.0025. Ahangaha waza ugafungura n'iya kane kugira ngo nayo ubashe kugenda ureba iyi video. Ni amasegonda 38 gusa ureba video, hanyuma igahita iba complete. Yamara kuba complete ukaba urinjije. Nawe niba iyi platform ya WinTab utayifite, urebe muri video description ubashe gukora account kuri WinTab, ujye winjiza aya ma USDT. Ku munsi baguha utu video 5. Urumva ko utu video 5 ntabwo dutwara igihe kinini, upfa kuba ufite connection gusa. So, Sally set up a seashell store on Squarespace. And soon, her seashells started selling. Suddenly, Sally was a seaside sensation. So much so, she also sold swanky seashell accessories, shiny seashell sequin skirts and sarongs, seashell serenity sessions starting sharply at sunrise, exceptionally savory seaside snacks. Guys, murabona ko nayo ibaye complete. Uraza ukayisevinga kugira ngo bigaragare ko iyo video usoje kuyireba, hanyuma ugascrollinga nanone ukajya kuri video ikurikiyeho. Murabona ko successful completed. Reka mfungure ni ya gatanu kugira ngo nayo mbashe kuba nayireba. Hanyuma imaze kwifungura urascrollinga ukajya kuyireba. Murabona ko irahageze, nayo ndayifungura ibashe guplayinga. Nimara guplayinga nayo ibe complete, hanyuma ari ama USDT ajye kuri balance yanyu. Hayward had
Yes, ngira ngo murabibona ko nayo maze kuyireba ibaye successful. Ubu ubwo nsoje kureba utu tuvideo uko ari dutanu, murabona ko balance yanjye ibaye 72 n'ibice 28. Ngira ngo nkubwire we wamaze gukora sign up muri WinTab, nagushishikariza gukomeza ugatumira n'abandi kugira ngo balance yawe ikomeze izamuke, ndetse unongera kwibuka gufungura utu tuvideo dutanu twa buri munsi. Icyo usabwa gusa ni ukuba ufite connection. Iyo ufite connection ugomba kuyibyaza umusaruro. Guys, ahangaha nta gishoro bagusaba, icyo usabwa ni ukuba ufite connection yawe. Wageza ku ma USDT 80 ukayabikuza kuri PayPal, ibitwara bigaragaje uko bigenda. Iyo ugizeho ama USDT 100 ushobora kuyabikuza kuri Western Union. Reka nongere nkubwire wowe utarakora sign up muri platform ya WinTab, ukurikirana channel yacu ya Uburyo TV, ko wareba muri video description ukarebamo link igufasha gufungura account muri WinTab, hanyuma nawe ukajya ureba utu video dutanu twa buri munsi ukabasha kwinjiza aya ma USDT. Ciao, mugire ibihe byiza. Mwari kumwe na Uburyo TV.